Díomh chuirde is fáilteómhasa go ardmhacha na gréine go Páirc Lúthchleasa ardmhacha agus crednú nach sé de cheirigh céim agus 20 Celsius a háise an sa tróna mar sin bheith sé dechar colnaí a gáid gan bacant le cluthe cadí gimmert. Ach ní fad amháin árán ní bhíon mar sin túair sa díomh na fórne tá tharú déanta an dá an ach tus nóid le cúnta an dún mar go bhfuil a cainte cúnta an dún fena bucha lísa le fad an lá agus pe sé deásáil leis an tar a bhí an deir seachtain na ach mar a dút a hrúháin a déanta go Peter McMullen bhí sé siúd animne chun tasnú sa líne le chúl ach tá ceisteach in áid tá óran mórdaach mar sin sa bháide Robson, Charlie Smith an líne lán chúl Tieran Fitz, Sean Campbell agus Patrick McCarthy an líne le chúl Tom Smith agus an ahrú san inis le óran mórdaach taisteach agus Ryan McGill agus a lár Páirc Craobh trónónmh Anthony Morgan agus Tom Close an líne le thosaigh tá Danny McGill, captain na fórne Shailen Johnson agus John McGovern agus leistigh dómh san tróna Andrew Gilmore, Eamon Brown agus Rory O'Hare. Gan dát bhí bua ma Fearc Rooster an deir seachna sicate ag furan Fear Manach agus chuidir san an ceannasair intrum lena buinte. Mar sin sa bháide dómh siú tróna tá Sean McNally an líne lán chúl Aaron Jones, Josh Horan agus Micheál Flanagan. An líne lechúil captain na fórne Josh Largo Ellis, Aaron McManus agus an tahrú dentan sunnacha sé Ronan McHugh a bhí animne chun tasnú a tá Zach Kyle takeisteach na háit. Tá na teáiricha Joe agus Justin McDade a lár Páirce. An líne lethasach Fionán O'Brien, Tom Keenan, Jack Largo Ellis gan dát le chúpla de Josh A. Siúd agus an líne lántasach Ronan McCaffrey, Dara O'Brien agus Conor Love ach mar a dúirtlih bhí bua úntacha an chobháin in deir seachtain sicate hí sanna go get cúntaún in deir seachtain sicate hí ráíochant leis an chobháin dó seachtaíag le 9 buinte seachna ga sin a hééis lei seo bhí dó cúgdí a gaimse chu sa chiad le mar sin níormh gá ach le ráscór sut dar le agus be deásásta leis an taspáanta san agus sáútar gom mar nílan chluthe feice gom go ráidirábalta thugann go beábog an sun sa dar le agus beidir gáró sé le tróna inmh mar a dút cé go bhfuil na cíanacha cnéalacha nútáil fad chun caide tá sé chótéansa Fearc Lúthchleasa ardmhacha tróna inmh ach gan dát Fear Manach bhíidir sanna gimmert leis an deir seachtain na sicate agus idir san áíochant le antrim buidir an chluthe san lena buinte I mróí den scoan san istigh chu sun le héadí Dara O'Brien agus Conall Love sa lína lántasach gan dát buidir san cornaí ógáin sa bhíonn 2008 mar sin beise lesú le spántas mór wathe san is gan dát buatóirí an chluthe sa beise san áíochant le dúna ngáil agus muoine cháin beise sinna tasnú is tóla mar a 8 chlog leis ásta an chluthe san cathúra mar an tóla san mícheartagam ach buatóirí an dá chluthe san beise san áíochant le chéile agus tá gan go dísa go bíad átha clia agus íháile a bheith chluthe canis lein taintseún agus for an chaide chorcaí áíochant an son le tíabre dáran ach tuairmíad ó mós agus an óir inis do árán na bhíon. Canta go deasan sanna cé agus éis leis an slúansa gan dátá cadisteach I go rábhíle tíe duine sa trónach ní dólan go méid an slúansa hagann tá an seaán díreach builte lena sa ní híise na peúí go bailile. Tá sé lelána sach an atmosfér dógan agus a gardú an sa a gcónaí gan dát sé fear chunta an chomháin Pat Clark athá a gail na fedóige agus is tólam marí há sé bhíochan ar a scáthán ó teflábh clé go teflábh diise is mar sin a bheith Fear Manach I gimmert tróna inmh
agus nábhreáileo son an ceanna sair a gáilt an sa cúnta an dún. Ach mar dús na cinnéalacha nútála chuncaide ach go bhfuil sé cheirich chéim agus 20 Celsius fós an sa trónóna inmh an chluthe ábhrín déanacha tasnú ar a 8 chlog ach buchas mór le dia go bhfuil mar dámach sé tas na níos lua dinseach gur món na minóí bhach titan na luige an sa an ardhacha inmh agus an cumarin scíal go bhfuil in gcían a tanmh fuad na tíre agus is bedas an scíal í sin le clos ní fadháin tús an chluithe sa cé a cháileoig do Cluiche Leathcheannais Craobh pelle fuifethe alla na blianasa an iad cúnta an dún nó an iad fuair an armánach a thuaigh an swaileo an réiteoireann son Pat Clark inis agus fáil córó an dá beir nó an cethir mar cúil agus an bert le mar taobhlíne atá an bhfuil sead san olah an cuméir go bhfuil sead san olah agus tá Pat Olah agus an chaid catan ardan sanis agus sead cúnta an dún atálar an dul ar an ón saoig sin díireach agus cíimiad son iad a dul ar an ón saoach an chaid san na meisteach agus fachtan san ige Seán McNally an dát an capín ar Seán mar go méid an gcían a tanmhisteach an nasúla agus amach a héin sean son chomh fada le Justin McDade spás inis ige Justin agus gumpra na caideach chun cín Lúthchleasa ach bhfuil a chaid cailtige tá mar tá sár chosint diantan son ige Danny McGill ní hé go ranseil an éimireoir a hín sin dí halahú agus níos leis ige cúnta an dún dul ar an úntaí Tiernan Fitz inis Pas lábhas cíilte bhaig ige Tiernan agus se chun cúnta an dún inis agus há Lúthchleasa ige captéan na fórn in ní léon dát fé son Shailen Johnson is sin scíilte mach ige siúd agus iad a tucht fé iarach cad é mar scóran son ó Danny McGill agus sé siúd an obair chuig ó Danny a thosaigh an glóiseacht son lean sé siar Justin McDade bhuaig sé seileh a gad lean sé fuair sé an pas ón captéan Johnson agus an son ón daobhlíne Danny McGill agus sin tús blódrach ó cúnta an dún ach bhfuil freagrainn is ige Fear Manach ar seo Iad son a dul ar an únsaí agus de scórálan son agus sin buailte Harris an trasnán an son igen lántasach Dara McBrien agus seo tús úntach an ardhacha Cháfuint an taobh gan éon aglar an dáirin sa an chaid san a bhagus was na Páirc Charlie Smith inis leis a gic amach agus fioch cé cho fadasá sí sin i methe Cáidir sí sin Seachan sa inis go Shailen Johnson a teabhar leis a gcónaí dearg spás a chrathú chun de scóráil a chrathú se chun inis sellh fós ige cúnta an dún cá ráisiad leis seo an ráisiad siar ilen géan soch an dúir siad fé scór ní ana siad immert chialmhar an sóhathe sellh na cadinis ige na mireoir ná Páirc Anthony Morgan Mhacha hen Morgan an son clós agus sin cad le dearbh isteach an sogus bhfuil de scórála deis ar bhád ige cúnta an dún ach sár chosint an son hir agus Seán McNally teachtamach leis a chaid an son inis pas láimh an son scíte go Micheál Flanagan Immert chain séireach an son ó Fear Manach ach is leo tá sellh na caide agus iad son inis a dul ar an únsaí agus mar a bhís rá tá sé brothlach an son ardhacha má sé ní te chuir seachan na himireoirí go dísa lua go measach lethe dá scór feachta ó nimmers ceann mór mílteach gan dát ó Mills a son Danny agus mar freagraigh sin díireach ige McKenna argáim scéal ige O'Brien nó McBrien má fardún se chun Fear Manach inis Zach Kyle ní raibh seanm nach an tasnú ach má sé tá sé stigigh immert agus déanta go maithan son agus an dain séir glantan son ige Patrick McCarthy ach cic taobhlín a bheith ann do Fear Manach Tom Keenan lena chetó ige sleanú son agus bólan na caidir nada chun is go leanna sé mar ní dóling go bhfuil inis go ar a Páirc is gan ná drumpil na Páirc fiochan nútáil ar fadan sa dúnta son das na daoine há gobar timppla na Páirc ach se chun inis cúnta an dún agus sellh na caide an son ige Eamon Brown scíilte isteach an son na cá agus fiach an módíireach ágúsáid ige cúnta an dún agus há pointe bháin feachta an bharsa go díosach teasna na Páirc a héinse pas fion na ggóhanna bethe sin ach bhís ige go raibh mireoirí san haul sé sin scíilte isteach inis ige Tom Close feachtar na ige Tom Immert feinach an sa Oran Murdoch if it a fehead a Ramson gan dát siú take isteach an son an áit Peter McMullen Cégur of Peter Anwan le tosnú Tom Smith áfaointe fuair Tom an deir seachtain ní an deir seachtain is caiteach an tatan si caite má fardún
Siar a héin siad agus iad a cymad Shelvinis, Sean Campbell, Tacas was, on Lina Lawn to Sach, agus iad a Sholas on the Stach, agus a Fachta Soistig and Ishkas Disher Body, agus Bodjanson, Fachtige, Kuntan Doon, agus, Dirach Maradiant, Gumion Minik, Suchiadla, Goodisa. Tasha the Gusad and Mo Dirich, Istachanson, Haggis Tasha Gabriel, Hastolim Gabe Andrew Gilmore, a foreign body son, did it. No Gamnishgil ni Andrew Nech Rory O'Hare, Haggis Rory is to get him on the Carnoganson, and had more Stachuho, Haggis two splodrich Jantiga Kutan Donigis and Gikamachson, Sholta Harrison Tevlin and son, get Sean McNally. You meet the son Cluiche Leathcheannais Uladh and Fadog Shay to get Pat Clark. Dish score all little and gay, Gamahan saw Nish. Doubt. Mochorn to the net and Louis Rory O'Hare, Stacher Rimmel no Carnogis, Hedla Toot Fence Juk, Marmona will have Fadigut. No, back son, Marton, Fadige, Hagaston, Crinus again, Hagaston the score all and so again Guntan Doon. Nina Hunag will Nahene allowed for Lorn the Wood. I guess in Kickson, Sholta Harris at Trasnanica. Father Hinch had an issue against a love and water, cut Templar lawn in the park, Tom Smith, the skill in the caddy wagon son, Shell in the caddy gambara for a body, Rory O'Hare, and Nisha Henagu saw the Modira. Exact Matish taken saw Nish, which had the queen of her Vodella Kuntandun. A shoot tracker on the Talon, real and Vantosta, which I nimmer to get right toward. Neil Dersha, Vassis Kasser, Hikastach and son, the Kuntandun, a Shahun Nish Fear Manach, Agus will Shagrak, a Cousin, and the score in the top after Captain Fachtige Kuntandun, Captain the Foreign and son. Josh Largo Ellis, and shoots Straka Huntaloon, Shira Hain, Shag Sean McNally. Hunkina Hashadal, Josh Horan in ish. Kadianik Josh Leshachad. Agasiaki Hotaka Mach a Gowrer, Ronan McCaffrey. Ashin Fachtan Sonnig Fanon O'Brien. Fachtan Ishiga Tam Keenan. Kadianik Tam Lesh. Dollar Ruher Tam, Cassincha Temple, Druff, Fast Love, took away get Tam, Achshelv Nakadifos and so they get Fear Manach, Zach Kyle, Shira Hainsha shoot, get Justin McDade, Justin Shira Risha Hainshed, got Ronan McCaffrey, I guess Shira, Father Hainsha, the Nishka Fanon O'Brien. I guess Nichorisha shot, Stach no Mach or Kuntandun, Mavin and Hadasanamo, Emirori Brescia here a cup. Scanach Bertistige left for an Armanach, I guess a Macha Joe Tavis on the hand for Non O'Brien. Kager, Obert Hoste Eshoga, Armanach, Tosh had a goose hard, Anachud Funiv, another Gincha very Scoholon and son the shed son of Hardian of the Cluiche Leathcheannais Uladh, Neil. Cousin Tori Kuntandun, if not the structure to Lakamachod, Agus Shinsar, Cousin Agaston, Buchalsa, Danny McGill, Gimmert, no taller fat, Agastas Boston, Parkinson, Ishiga Kuntandun, a queen of Ervoda Hoshetson, Bishur Altahoson, Draw Fast Shacha Fachtica, Agus Bulbord Fachta, Draw here Achton son, Hagasaw all Tunton son, against Sean McNally, Ach Erin Frehunsi, no steal a soccer and son, be for an Armanach $1 and Unsi, Boston Park if Oskelt in the Diag. Ach Shachunish, Largo Ellis, Session Bolta Chasnag, Father led Justin McDade, Fear Manach, Toscorn, Tassal to his son, Shellef McCadinish, Ronan McCaffrey, Agasal Sholta, Harris at Trasnawn, shoot, and turn the point to Dunglahe, I'm Shege, Fear Manach, Agus Fogan son in Ish Noffel, and Body son, Idrin the Fornip, out and cool, for Rory O'Hare. Charlie Smith and Sohinish. Ach, tal Lúas leis a Cluiche. Agus decadeis in séún ní dúir a deasá so good. Dine mo mach dine ná deora ní jackhead an gíide or an soinmh. Ach Faoi ad a fad a churra an uachtar graine. Agus ní bhórga té an soinmh mar is mó dine a rágaigh ardhacainmh agus beisiad an Lúas chó darag was an Tráchtaireacht I Jofa I sig sa siúpa áitiúil. Cimí de Sohinish.
Chuigeann réiteoir chun cainteann son nach tá an scór catathe. Bhí sé stigh cainteas na muir cúil na go díreach cad a dúrach ach tugfar an kick amach agus Charlie Smith in is a thóga sin. An mó díreach ó Charlie tá beag mór brí an bharsa. Tá sé ábalta an líróid san na lábhseáil tuas na Páirc agus cúnta an dún. A chuir an ónsaí ach siar a héin se den is, be sé san deásásta sellbhíh mead ar a gaid. Na nómat nó mar sin na mehan san Ardvacha agus Anthony Morgan in is a chawalish Cadiana Anthony leis a chaid Rois amachchan son chofada le Tom Close. Tom Close is scaling the caid and son with Danny McGill a fachter nation son to get close agus an pass Schultes again agus will Desher Voden so Biognach and son o Kunta and Dún Desher Vodach is Harris a trust now on the Huigan near of son agus na hen over the hen cheddar and own seat Tosh had able to score in the Rhyme shoe. Kimi de son volonna de Olive contact on Páirc. The Armanach a son good Demer King a tave so as Golavu a fiachar shin agus. Oh, will a Craobh facht and son again Bertie Mirror, the Armanach agus o Kuntandun. A fin Bertica is Mon Hiblin Dunley Road near a Venemer Khalisha and son. Ni dolin good chat got to go raw hulk and come in scale gemeshadab to Lanon to Raig. Kimi de son. Nor Lano for a is let Tom Close a big shell of na cadde. Another good deed of Hanish Kate Hoshinte, or Horlsha and the Hongra Human Sutter and Shaston. Achsha, Marvis raw. Taught on the Olivu, Propol, Tachum Páirc, Dearma King, and out to Gimrina Hit Cadde, Lish and Balanua. Kimi Dison, Joe McDade all to Lanon to Raig. Spay. Shay, Timidor Lord Páirc, Ella Hound and out, Anthony Morgan. They get Harulu Ionad was to get for an Armanach. Shochuninish, Tom Smith, Maradot, halfway into fact the Gashoot, I guess I saw Danny McGill, Gimertanova, her father, because he has Shinigor pass. Nearvong will show up to score all, a hush up to pass Hollish, and Farah for and board in his shell of the Caddick son. Get Rory O'Hare, Sheer a hand shot. Farnor of Animlech to Snow, Oren Murdoch. Kuntandun, Tasha double to Vasca Suas, and the end out feast on Johnson, the skill in the Cadian son, Godina Lawn, Hooley. Sean Campbell, Eshu Taka Suas, I guess the dear, just score all the Crohu, I guess Ashin Scholtamach, I guess they're dead, Ashin Scholta Harris, Trasnon and son, I get Tom Close. Shin Ober Kielver and son O Fear Manach, I guess Kimi did so, and Taharu Lua Yanavaka son, Aaron McManus attacked the Mach, I guess attacked the Shach Ionad, Maradot, Diarmid King. Number 17, Diarmid King, for number 6, Aaron McManus. Leon son or Marin, another one got two at all crossed it. Sneemon on sauce the horse, Ach, shall round the banish door, Michael McLaughlin, no me Hall McLaughlin, the dead and lay, Shachun Fear Manach Nishigis. Kego would shed the game of trade on to Vac, Hashet score in a rhyme shoe. And or a hinch that was Irene no score in a rhyme shoe, Kasha and Hats in the Vog of what needs a top hole. No more at Tosh at the end of Gadisa, Shell of Nakadinish, Sharon son again Josh Horan. Josh and son, Kazak Kyle, Chero her knees low, Fiachar Shin, Ober Craobh and son Otose Kuntando, Nietzsche the skill low Tachtamach. I guess Mahagan Chadamach, Ta Ober Craobh Diantaco, I guess Brashadeshin, and the Cos Joe Deran Clem or Maradut, and I'm sure no tall or father and son, I guess and son, and pass and son of Fionn O'Brien, and Mark Light and son again Dara McBrien. Long guy hinish a shade and so last year rumsach need only good checker shach and the Milorian son at a bar. You can kick so dacker more. I didn't let us in a rhyme shoe, Bishop Jaw sauce station, Bolte go hard, go Crean, Harrison Trasnon, Agishin scores and Scon son, O'Dara McBrien, and out like Shat and Mark Hunkeen and son, hung around Darragum Hain at the real. Nimisha Honig Swaslish, Fiachashaw and Kickamach a hog at Kuntandu Nanava, Achmalach and Tráchtaireacht and son Diantigo Medicamach Kiana, when Norriv Tom Close up the Shellvich Mother Gadig, Session Boltic a tapping at son, you get Joe McDade, Shacha Hensha, Hofadele Conall Love.
Fós a dul chun cín lena citóig a chun cuma sin nachas a sí róhaint agus íirecht le chanar an son a methe fóríl. Gan dót mar dút cornaí thógáin buirte an bhar chéanna a gábhíle sa cochtíag. Agus ná bheála Craobh a chur le sin. Mar a hasan rudaí an sáis agus sinna tanna leis an breise isce an sosa chéad leis iad an dúna háchan cín hena cethir le tí faointe. A sin builte amach an son inis ag Charlie Smith agus a samúla fiscintanis bhfuil an lábhan uachtar rábhíon ágáilte for an Armanach an son Eirgrid amach agus Zach Kyle inis sellh na cadig siúd ach droch fast cart an son ó Zach agus fiachar seo hála se seo for an Armanach níos lútha nuair a hen seidir an únsaí táid oscailte son hir agus is a cuine bhar bháide ha cúnta an dúna tá chéadbá teile ach sábháil dúntaach an son istig i gcéim báideúr Seán McNally is tólam go bé captéan na fórne. Shaylin Johnson a hug fans beag about so nach fiachar sin caiise a bhí níos tóiste leis a pasáil inis Fear Manach mar éon uair is cuilann siad le drofheasa san tá cúnta an dún dul ar bhreithúnsaí agus sír sin na Páirc chu é sin dhéanamh agus luasa chu na héanáid leis speisialtan san sa lína lechúil mar sin caiise bheith níos a chruine agus sin leislí tíad an chiad lehansa Páirc Lúthchleasa Armanach. Zach Kyle inis go leor den gad feice geisiúd. Agus inis amach a héin siad. Chomh le Jack Largo Ellis. Sin tuca go dtíon na lán cholí ar dheis Mícheál Flanagan. Pas láimh deasan san ó Mícheál agus inis háspás aige for an Armanach agus a tunna dul ar an únsaí. Sellh na cadig agus rúthúnta a dhéanamh go Ronan McCaffrey a chu réiteóir a rá go stracacha Janzi agus fiachar seo díag ar níag táid teachta leis sa chluthe. Cé go raibh cúnta an dún go mórchan cín. Deis inis ige Fear Manach an bearna san na laidú agus céileach Conall fear inis céileán. Go goach ní seo thógant. Sin díadach os cór an dá polit seocha méidir nó mar sin amach. Ón máide agus fiachar sin na go scéalagus tíach míá ceart agus an pola builtin sunnaige agus an tá deirigh le cúnta an dún gur bíad sunna bhí na rúiseach ach fiachar a dul ar an bhreithúnsaí níag bhreithúnsaí tá díanta cos a chluthe go dísa agus tá sé dábalta dul thir sin chiad jamú rud a díanta go mion minic go mar dacan is a scílan na cadisteach. Captain na fórna Shaylin Johnson inis. Luas a gan bhar chéanna, hí de sé gur bháidin son agus lena citóig a gasa sí sin nisteach. Ní an son leis ar fórí le chuig an Éireacht. Fanan an scór mar sin. Fear Manach tí faointe héna hocht ar gan scéal héna cúige a cúnta an dún céalaín son go bhfuil chuig faointe na fórne. Agus cíimiad son an réiteóir a ráleo. Se le bhfuil adna téad a tobar agus cé áfuil méin rócheanúil ar an mniise isce a bhíon ann a deaná a stólim go bhfuil se tuilte gus na himmelóirí trónóna nuamh agus tásúla go bhfuil go leor isce an sanna mócha mar be sead á chahabh siar an aimime díal mar a dúirt. Chead a céim is 20 Celsius an sa ceú sé se hocht in Ardmhacha cé cheapacha agus tásúla go pénáid go bhfuil sibse fiochan de gluthe so go bhfuil an cheas cíanna go bhs gwilling Gian fós a go hard agus a tanmhan son suspéir. Ach mar a hasan rodí sé cúnta an dún a háchan cínan so héna cúig le tí faointe ach níl ra hirrásló fé mar a bhí an deidir seachtain is caite a gcuineh an Ciobháin agus gan dát buatóirí an chluasa. Beisiad son áiachant le buatóirí an gluthe idir dún an gáil agus muoinechan tá sé sin arsú leis i gceanna an chéanna ach nadidir go díirich Cad é an scór sa cheansa nach nuair a bheith sé gom túr méidíomh gan dátá sé bh fadar na man hóisialta stocha go bhfuil segah se ach ganna bheith gomsa ach sé cúnta an dúna tá déanamh nimir tar fadansa ach má hastíon ó Fear Manach teachtar neiste chluthe ansa caiisiad an chaid san na bhaga níos tápúla agus lehéadí Conall a ghaimsú an sanna stig mar nuair a ghaimsín a lehéadí san agus McBrien sellh ar an líróid tá sé ábalta domáiste i dhéanamh an sanna stig rud atá déanta chu.
Cymach is a hogan to tug Sean McNally. Fiachar sin. Oh, like a revenue roads and te, Eirgrid will cheat, Eirgrid will hung G on the tanif, Kerry came for Celsius and so. A fort Lúthchleasa the Ardvacha, Serchi Conson, Brunta for an Armanach, Josh Largo Ellis, Ciceanna Éirice Uladh, good Josh Horan, one tack and furren. Smara Hodian to get a couple about this Hiadla. A dollar roher agus pass live a shoulder machen son again Ronan McCaffrey. But till Leshan Tevlina Taronan, Bertin Puller. Achan Ray Jordan, son of Rog will Cluiche Dente. Need sauce the Taloch Banishicht and all of Takicht. Kuntandun Lekine Pat Clark about the son. Ach, Desh score all Elenish. The Fear Manach. I guess the Hanner Love gone out and Paula Bolt again Varki and the couple of nomato hin. Tá sé the Tráchtaireacht agus hesin tuca garid ach sin kick Kilver and son McBrien and ish túr cahar timppla siú Cadiana sé siúd tuca sé siar agus sellh na Cadi Fósacha agus ag Fionn O'Brien and ish Fionn chasan na Páirc hen sé siúd mar náfaléine an son chun súl ichmad Jack Largo Ellis and ish siar hen sé siúd goodí Joe McDade about the so sellh na Cadi sin blacáil le darmh and son Eirgrid Kyle agus Cada Horlogan Toch, a ray tour. Haffer Rog will shed Dian. Skimshin so under the hit Kuntandun and Sneechat some Pux Hosta. Lesh and Kinnesa. A Kegarev for war and the Mert again. Kuntandun so he had la. Nietzsche cut, go follow. Ach, there's score all Ellen so cut. Agus a mishad nís toast and bout the son McBrien leis a dasóg an a feintin son Olán hasach Fear Manach dara McBrien agus fiachar seo inis níl ach cheir feintir in the forne a fiachar seo há géil te coil leis an gicamach tapig ní féidir le Fear Manach a seo híanamh mar nuair a hen Kuntandún an únsaí is scór na gaim sin siad Anthony Morgan Ciceanna Éirice siú godí an lacholaí chlé Tam Smith siar a hen sin sellh na Cadigónaí a Kuntandún iad son $1 an únsaí or an Murdoch inis Murdoch Cadiana sé siúd hallwas aige a sé mór láidir leis ní leon dát fís son agus fuil deis an so aige Kuntandún an chaid san na heola Harris a trasnáin sin kick le darmh bhuailte sin a polla ó John McGovern agus chósa ráideach leis sin éon uair a hen siad ar an únsaí mar sin caiigh Fear Manach gan Iarachtaí a chuir fóraí Lúan Pollison a bhuala mar tá cruinnis I get tosathe Kuntandún ní leon dát fé son Oed crin gomach fiachar sin sár chosint son an chaid sa buailte ar Éirice ach buchas le diad ar Manach an bouta sa tá imiróí hiaracha Danny McGill inis Danny Diarag chosantóirí Fear Manach a bhelamach an spás a chrothú Murdoch is son agus an chaid caiilte agus deanta go maithnis ag Fear Manach agus iad son inis a dul ar an tríhúnsaí ach Jack a chun na talún an son tá Tam Keenan agus Serchi atá bruntora Serchi tóca deanta go maithan ag Keenan Bert Stúpalair agus tá sé díon go maithan beidir nach má le daoineach Pat Clark máthang jamú ordinéachar séidir sé an fedó agus chuna cheart a thuúrta tá sé díon ar an dáirin mar sin is suas go dtís na imiróí ar an dáirin a sin na hiiscint má hen tú seach le jamú orda le na séidir sé an fedóg túair sé kick séir do chuine Ní héan Iarracht siimplí é seo ó gara Dara McBrien a sé cadé agus slatnú mar sin amach ómáide sin díireach nó ciúna polla ach cai sé a bheith an na rúiseacht an sunnaistigh mar beidir go dtite sí seo ar imen le cairn nóige tá an faidige ach ní le cruinnis aige droiíocht an son ó McBrien agus na hiarachtaí so
sé a churas Fear Manach, mar tá sé le stíar gcónaí, bhena de chuig faointe in na fórna inis, hena sé gan dúin. Cheir a faointe gur Fear Manach, an kickamach inis á thugant. Get Charlie Smith, fada hain sean bautas agus fiachar sin lár na Páirc glanta get. Agus cad é mar gháilin son. Get Rory O'Hare, bádi go dís a fachta get, Mark Leite get, will bádi crohan sa get, agus sábháil dúntach a rí sé an bauta bháin Ellen son. Sean McNally, agus murach Sean sa bhádi, da Armanach, tinsemach, gomach reharrásin sa, le cúnta an dún agus sinné an tíú sábháil te hádéanta get. Agus beisiaráil an na tosa, caiisih sin na scór na gaimsú. Ní féadlam sa chiad a chimead amach. Fear a hab, Beá sé tatúas chun scór na thugant na Charlie Smith. Stáilm go cheir a faointe fuair báideoir cúnta an dún. Deir seachna scaite sin bhilteisteach. Sár chosint an son hir a get cúnta an dún. San chad san á dúirteach an son. Gan timireoir lár Páirc Anthony Morgan. Tá ráisiad leis seo. Johnson inis agus é sin seolta geisiúd, isteach go fada le clós. Miguel agus sin sleis cé múntach bhaig siúd le ciús na bróige. Bhíon tús den glúiseacht san gomach, beidir an ormhing tí a chomach chéana ach maithe míad ráthe, mar tá sé ag gimmert nótáil ar fad, an cicamach Garrett tócan sanna ag Fear Manach an tá dearg gló. Gráudar ábalta sellibh mead ar an gad agus amach anis a hagan Josh Horan leis siar a hain seach ó fada le Zach Kyle. Ac anis a sin bóilte ge cho fada. Sellibh na caide gcónaí an sa get Justin McDade ach fiachar seo nó chun den tú cúmpráid leis an slí go mógant cúnta an dún an chaid san chun cín an slí go dagann siad amach ón lína cosanta splódroch tappaig a crothús báiscóibh hain ach Fear Manach háid bhad róbháil a glúiseacht agus a bogan na caide an son agus tá sé bhad ró isteire a sin a chosint a chiachar seo Charlie Smith a ráile sé. Hiacha leadna má sibh seo op de scóráil tám sé héin op an rud cíanna dhéanamh ach siar leis the wacha le Charlie is the seach sa bháide leat. Tá sé seasta fós a lár na Páirc. Zealand Johnson na scéile na caide amach go dtín glíháin an sa. Cúnta an dún, a lorgdas na bearnaí son agus iad fachta cágus seo iarracht mór mílteach a ráise sin Harris a trasnán. Ráise sin Harris an trasnán. Sin scór an sco an son agus is tólim go béid am gorbhar na gaimsí go bouta son. Ras is nuair a gáig an bhróig son a chos go raibh sé nuas stíl a rugar gur Gary Owen carta bethe tíoch nach ha chun bearna miad a haach inis go sé faointe. Seachún cúnta an dún McDade inis an caid san seoltaisteach a geisiúd. Conall Love lena citóig nuair a ghain sé siúd sellibh ar a gaiid hab sé ábalta scór na ghaimsú agus caiisiad an chaid san a bhog isteach a bhaid níos tápúlach i geisiúd má há siad chun an sfué a thuairt leo an so an ard bhacha. Má fiochan timppla an sa agus is deas a rud a slua beo mór i gceiscint an sa hiiste go ríis. Bhra fáhhaid an slua agus tá a Tráchtaireacht ar chluí nó fiochan de réon chluthe agus ham cinnte go bhfuil sé mar a gcéanna díobh sé go bailile ach seachún inis cúnta an dún an chaid áthúirt amach cosún cad í dhéanana sé leis an glúiseacht sa Zealand Johnson. Séalan Johnson gam le scéal go lód an gad feice geisiú go dísa. Séalan a dul chun cín bhfuil sun sa rám fachta gé níl. Gwalin gwalin, Zach Kyle tachtamach leis sin. Séalan lecha chun na talún. Agus sellibh na caide inis agus iad a dul ar an friúnsaí. Atá Fear Manach. Fiachar sin agus tá builí dul isteach inis a Joe lár na Páirc agus sellibh na caide inis ige Ronan McCaffrey. Ronan McCaffrey a chur san isteach agus is idir bhirrta háisí agus deis ar faointin sa gad Aaron McBride a bhad níos a bhar an son an bouta son ó Fear Manach agus cháfuinte ní ag chéile fachtacha ach caiisiad an chaid mar a dúirt a lábh seáil isteach a bhad níos tápúla go Aaron McBride agus go Conall Love mar is asan atá na pointí a tacht. Agus caiisiad a bheith cuaramach leis an gicamach mar nuair a ghainn siad sead pointe tá siad a scéile le cúnta an dún an chican amachna séráidecha a thógant. Sharonis, sellibh na cadige Tom Smith, cadianig Tom leis seo. Ní fada bhain inis le hama, tíine ómat, chun ná ama, le nimmertan sa, Fork
Lúthchleasa the Ardvacha. Ciobháin in isiad. John McGovern, Chasna hen John. Chaid fachtar nashe ge agus sin obair Cialmhar an son. Oh John, Craobh sean spás go hen agus chroise go maithe déanta go maithe ge agus an scór san fachta ge. Agus tá sé de techt níos a herádaí go cúnta an dún na scórna agus deis is a curváide agus a fear fuair an pointe go bla nómatáin ach sábháil teile únta chunsa agus dimse amach go raibh cheile deis ar bhádaí ge cúnta an dún agus beidir chúig deis cheile cína chur a múcha ach fós tá sellh na cadicha agus me sé ábal a scór de haiséganta gaim siú ach sin drohiar ach cartan son ó róí ó héir le ciúis na bhróige a breáid sé sin agus ní dóling go sí sin fiúbháin ar fóríl. Ionad ledol an so go lehama agus Cluiche scéalte Éirice an bhóta bháin eile ge cúnta an dúil. Séirche isteach a bheith an de Fear Manach. Sin buailte isteach a cogus sin pas le dair a bheith san na stig ach ní sé ábal de sellh cemadidir a gad an gheo sé ar an daríochta Stephen Saccer an úsáid an sanna gan dá irin a chamacht leo a hagan cúnta an dúil. Sin seolta sna an son agus an módíide a rúsáide có ach ní go breog an tasan amach agus iirecht ar fóríl ó cúnta an dún ach beisiad san sásta leis an sí go bhfuil chiad leasa a methe ach beag bar na stór i fórne canar lefartí beis aráilih go gaithe sé na deisina san a thógant atá a go ar bhádaí má se áráid chá ceanú rá cheanna chur a mú ach chead a chin níl san magalóra deir se leo Justin McDaden is sellh na cadig a siúd. Cloisian tú luchtá cíochta Fear Manach aráilis buil a chaid san isteach agus úsáid a módíireach mar nuair úsáidan sibh a módíireach tag an scór nás McBrien is ber timppla ar siúd túr timppla Deirg spás a chrothú spás crothathe sin builte isteach a gé ach an íirecht san a meir fórí agus bhí brúir a túirt fesan ní léon dát fí sin. Scíimiad a san inis a muir taobhlíne agus an chlár ordathe geisiúd ráinómat an sa sa chiad le ar a laid a imreofer de an breise. Charlie Smith ach go leir Páirc agus sin cic le dámh agus ruaí ó héir aimse ige agus iachar sin ráfast tapig agus deiscóráil an so ge gúnta an dún ar an citóg ach tití seo nimmal na carnóga begin díana tainmh an son agus dorm chur lei sin tíchic dorn lei sin sin seolta Éirice trasnáin sin an slí chunas cadí immert mar bogan an chaidsan a bhd níos tápúla ná mar a rága bogan an duine Éamon Brown son ar deire lenagáir na sin seolta Éirice trasnáin sin síl caiide le dearmh an módíireach feic níos a bhar ná son agus scaoil leis an dáimreóir a dul a goblint lena chéile. Sean McNally Fada hen Sean about the soach mar a BEO hús an chiad lean lábhanúachtar na thomláin an son ge cúnta an dún murdaach a gaiidí ar den son agus fiachar seo inis agus é sin builte isteach ach sin sá Robert an son ó lán chúlaí Fear Manach Josh Horan bhí seálta dorn nach chur lei sin mar má bhí an chaid san cumáttastig i ge cúnta an dún bhí deis scóráil eile co ná bhreá le Fear Manach an leasa ag siochnú le scór eile Zach Kylan is take suas ón lína lethasach cadí an exactlis Rai sé siaran san chomhfada le Tom Keenan ber túr timplar Cam Keenan casan sé slíháin casan sé slí eile pas láimh an son ach hiachar seo spás níl sé sin in éachar i gceifar an Fear Manach Josh Largo Alice a túirt na líróide chun Keen agus Josh aráil is a roiid tóir is mór go bhfuil Cluiche buit an son again. Cahatú dulchan cainte leis na cosantóirí gan dát captain an bharin an son ach céimiad a sahanis há sé mechan cainte leis an lán tac daí an son Sean Campbell agus bhfuil sé dul isteach de chárta sé carta buí nach den son ar Sean Campbell agus ní dólim
gur don Cluiche so nach tuis go bhfuil an irid san saoirchic na géilte go bíon chúis go nachta sé an carta buíar. Seo chúnanis, Josh Largo Ellis. Largo Ellis a breise gadad leis sin ní Raig is socha agus déanta go maihan sanna ge Fionnán O'Brien passeolta stacha ge siúd an son go dara McBride agus bhfuil deisinis go dara scór. Single goal a fadógus son nach níléon fadóg séteach fíocha ríis an Jamu Ward the ladna an Jamu Ward is éadla bheith tuairteach méallar an réiteóir ach tá sé díanaar sin agus hí sé díanaar ó hús an chluthe mar sin tá sé nám gas na himimeóirí a sin a gálam. Agus tá sé áráit a bheith díon má hanú díon ar an galís céan na níl feic mí cheart lei sin. Beidir go mar le imimeóirí gomach sé dul chun cín an immert ach an saoirchic tócan sonnig a Conall an íireacht sanna methe ar fóríl agus cloisiimiad a son go bhfuil an adóg séite an son a ggóir le hama a Páirc Lúthchleasa ardmhacha cad é mar chiad le háságan cadúntaach scór na úntaach ach sé cúntain dún a tá chun cín an sága le hama an scór mar sin an a Páirc Lúthchleasa ardmhacha an dún a hen an é Fear Manach an áide sé agus beimid na hneis go luath leis an dara le. An na fórn in níléon dát fé son. Shailen Johnson leis an scríte macha ge siúd agus iad a tóg fé iarach cad é mar scór an son ó Danny McGill ag fragrannis ige Fear Manach ar seo. Iad son a dollar an únsaí agus de scóráil an son agus é sin buailte Harris an trasnán an son igen lántas agus was ón lína lántasach agus iad á seolas san isteach agus é fachtasáisteigh is agus deisir bóide agus bóide an son fachtaige cúnta an dú. Isteach a rimmel na Carno agus héad le túd fens bjuk. Mar muna bhfuil a fadigat. Ach ná bach son mar tá an fadige agus tá le Justin McDade go Fear Manach tá scór na tasáiltha son. Shelf McCadden is go Ronan McCaffrey agus a seolta Harris a trasnán ag siúd an tarla na Cadden son go Danny McGill a fachtar nasin son ag clós agus an pass seolta stachaige agus bhfuil deisir bhóidin sa beagnach an son ó cúnta an dún. Búlaí Sean Campbell leis siú take suas agus iad a dír de scórála chrathú agus é sin seolta amach agus ar deire é sin seolta Harris. Kick so dakar má gaidín leis é sin a réimsú be sé breásás leis sin buailte go háard go crín Harris an trasná oscailte son hir agus is a cíine bhar bháide ha cúnta an dúna tá chéadbá teile ach sábháil dúntaach an sonnaistigh i gcéim bá deor Seán na Cnally is tólam go bé captain. Agus a meisiad níos tóist an báta sa McBride leis a dasóg anna feintin son Óláin dát fís son agus bfuil deis an sa i gce cúnta an dún an chaid san na heola Harris a trasnán sin kick le dearmh buailte sin a polla ó John cúnta an dún a lorgdas na Barnaí son agus iad fachta cágus seo iarracht mór mílteach a raise sin Harris a trasnán raise sin Harris an trasnán an dún McDade is an chaid san seolta stacha ge siúd Conall lena citóig nuair a ghain sé siú teile bhar a gaiid hab sé ábal a scór na ghaimsú agus caiisiad an chaid Ronan McCaffrey á chur san isteach agus is idir bhirrta háisí agus deisir feintin sa gad ar McBride a bhd níos a bhar an son an bá. An McGovern teas na hen John chaid fachtar naise ge agus sin obair cialmhar an son ó John. Agus discóráil an sotge gúnta an dún an citóg ach tití seo nimmal na Carnóga begin Gianna tainmh an son agus dorm chur lei sin tíchic
Páirc an sa mar I chin sib for an Manach a bhí amach ar dús agus cúnta an dún I teachtamach an is. Cé go bhfuil an tír fad a caint ar cúnta an dún. Nadidir me sé róhásta leis an taspántas háta go bhansa, mar tá daoine túair go bhfuil rána chun tíochtachta á dhiiscinnte go do Craobh na hÉireann an sa. Ach fós éin, Cluiche Leathcheannais ní chuinóig éine ar Eirgrid sna Cluiche son, ach cé bhóig snéan rud is táchtaí. Cé míad is anis an bhfuil ahrathe déanta, an Gianna dul féin is, be sé sin an Gian son a súla, Charlie Smith agus lína, Lán Chúil cúnta an dún, Tiernan Fett, Sean Campbell agus Patrick McCarthy. Fear cúnta an Ciobháin, Pat Clark inis, Olive chun tús a chuir leis a gluthe. Half-time substitutions from both teams. On the down team, number 17, Larkin Toll, is replacing number 3, Sean Campbell. And on the Fear Manach team, number 18, Larkin McKenna, is replacing number 11, Tom Keenan. Se agus nadidir an gluisibh an son rána dí take an Páirc, Counnar na héanaar in Larkin Toll takeisteach an an lán take Sean Campbell, agus Larkin eile Larkin McKellar takeisteach the Fear an dahad slat an son Tom Keenan agus Sheldon na Cadden son agus Zach Kyle. Fear Manach ar an Unsaí. Son I ddíreach spás a chruthú agus deiscórála a chruthú agus seachún captain na fórne. Largus Ellis agus bhfuil Cluiche Leathcheannais son níla deir réitóir agus é sin tuiristeach an son agus an chad san builtear náis. Bíon an réitóir díana ar an nadó agus dunim seach nach puc sásta bheith Fear Manach leis sin mar an chuméid cé go bhfuil sé líróid go dóg sé líró an imiróid as an imirt leis. Chun cúnta an dún an módíra chánig báide bhaig seo sa chiad leam do ag scór bhaig sa dara le sin obair he siar an chad mór mílte chár de steach an son Joe Rory O'Hare agus Cíl Rory leis sin leis na gáran amachchan son go Andrew Gilmore Cialín son go bhfuil scór na fachta get tosathe cúnta an dún ar fad trónóna inniu agus inis heanna déir chlár a scóra go son agus an Gianna dul féin so an Ardbach ach fós brothal an taurig buailte léin Tíléin tegus bríste gara le fiscint ar formhór do lucht takeíochta atá bailithe don gluicheann so agus das slua mór a dhiiscint a gas na Cluiche. Séir chécan san buaite ge Fear Manach agus siar a héin sead inis a Joe Mícheál Flanagan. Pascail Tuaig again san a ge Mícheál, Zach Kyle, Sheldon na Cadderíise a ge Mícheál. Pasáil sé sin amach goodí Zach, Bert timppel Zach, déanta go maihan san a ge, Deirg Mícheál a ghaimsiú. Ní hé Mícheál a fuair sin ná cuma san na déir sem mar tá Sheldon na Cadde fós a ge Fear Manach agus inis a ge Aaron Jones agus was an lína Lán Chúil. Ach fiachar seo díreach mar íonad ar sa chiad le, tá sé a cumad Sheilbhir a gaid timppel Lár Páirc agus tá sé a bhd róris do cúnta an dún, cosantóirí a thuairt siar agus an spás san ar fad a lína, Zach Kyle inis. Agus a ríis gan éon takeíocht a get tá sé thuairt an chad san isteach a fiachar sin Bertúir timppel agus bhí sé sin chun tarlú a gcónaí caiig leadna Fear Manach ó briú a bhaid níos a chrú ná mar háid i déanamh agus takeíocht a thuairt na chéile Dara McBrien inis McBrien chasan sé slíomháin chas sé slí eile agus siar a héin sé inis chomh fada le Ronan McCaffrey go captéim na fórne Josh Largo Ellis siúr timppel an sonar agus siar a héin sé go Dara McBrien Sigúil Fear Manach mar bogóla a bead sunna hácha an cíníarach mór mílteach a stráthíarach de sin ónlánta sach Dara McBrien ach a maichas stun leis an brú atá áchar i gce cosantóirí cúnta an dún ar thosathe Fear Manach agus cíimiad is sohanis Ryan McDonald i teachta seach an áit Aaron Jones sa lína Lán Chúil mar sin go leordas na honna de take an Páirc. Sin buailte cho fada a ríis cho fada céanna síon se sa chiad le Charlie Smith tá sé ábalta fad a chuir leis na cican amach ní léon dát faoi son seachún inis
Ronan McCaffrey, Murdoch Oriachant le shoot, Janta Gamahanson again McCaffrey, Shira Hinch and Nishka, Mihal Flanagan, Galord and God Feki, Mihal and Saskiedla, Akadiana Shalish, and Sungarina Mirror, Lord Páirc and McDade, Joe and Bautas. Fachter Nationson again, Mihal Flanagan, a Fiachar and Obercroig, a Haig Fear Manach, and Hunt few Vaughn, Shelvich Mother, Gan Backant, let Deshin the score all the Rohu, Haggis a gimme, the gimme Deshin. Und so, agus le denno met le dol und so sachlahe. Kan daut is fine one on Marks and the nish. Conall love takamach. Conall show hogent. The Fear Manach point of on gedis so fachtige. Shin bolt lena hitto, which I shin shot the Harris Trasnan va fasul gigi from Bratbon or the hands on the stick. Again more cool, I guess. Shingadirach, a thought harle. Tondon, Stielige shot, Eringicamach, Charlie Smith, Shalta. Dull father, agus dull Gary, a shell of the Caddy Buttons on the Fear Manach, a Kaitiker in Ariera, agus Shahunish, Captain Forne, Sheelan Johnson, Chowlesha Goni, agus pass law of it, took a wagon son again, Eirgrid Desh Coral again, Hugshan Hidwagon Sahinish, agus Tam Close, Derek, Pointer, Everado, I'm sure, Trononach Fiach. Maha Cosentori Kuntanduni Gobber Croig, Fear Manach Lesh, a Fiachan Soistig, Ganin in Echar Temple and Son. Ed on Long Holy, on Long Tossi, Eirgrid, Andrew Gilmore, agus an tarna pointed on Lafachtan son again, Andrew. Agus gan ein in Echar Temple, Fian Ober Croig den to get Cosentori Fear Manach, a pen the Nevi, and Mark Gall, Andrew, Nirev Shet, and Eirgrid, Geracht scrad asselgo ni rev marsin score fachteko. Say Decker and Páirc gishkinton so mar governing Jensen ho usual inish. Ach bachas more ledia gurigir on fengni and the tassa home either not in bosh to in kyo. Josh Largo Ellison ish their kick but to get shoe that draw here and son of captain the forne. Agus shachun inish kuntandun. I guess when the key knitted him, some out of Fear Manach, Yerth more meal to courage taka Cosachlahan so. Kuntandun over in Nisavar, no, yeah, the draw here and son, I guess as Harris at Tavlin or Rishi Shin. Skimmy the Sonish Gullivu and Tacham Park, Solomon Maha Jack Murte. I shall tell so as a propolis on the Tavlin. I can kick Tavlin in his talk again, Fear Manach. Which kind Sherachan son O Fear Manach mar cash and Hatsa Vogus was na Páirc. A bad needs Tapula no more Tardiantica Gadisas Clay and Lawn Fulinish Josh Horan Tactuas a Gour, Tacta Gour in the Tossahe. I shouldn't boil take us on the get. Hope had the let Joe McDade. I have Fachter National to get Josh. Cadianic Josh, let's draw faster. Faden son o Josh. Ach Zach Kylan son, I guess in Cluiche Leathcheannais son. I get Josh Horan and Rigan Ray Tor Hun kind to this. It's stolen Guineanic. Nílach Cartabui a bháin go dtí son nachtathe. Gen Ray Tóir son go Sean Campbell an nachtach an Carta son. Ach no, ní chím go raibh an Cartan son ón Ray Tóir Pat Clark. Kuntandún inis. Sheelan Johnson. Ganda out ni vegin down e khar kuntandun tigi shat sungul na klahi tak go topic maradut live get Tús Cluiche agus in Mark Hunt Keen glaitin son get Tam close maradut live in tak cat gonna kuntan Ciobháin vi do a kudiag ar chlár score ko ig le hama ach sadarela ní chordor a chafuin te breise le sé agus vil session bol te gomahan son get Tam Diana Tanna Vishacham Hule ach Keem go well on Bratbon or the Hanson the Stig again more cool scored on Scotlandson o Emiror Lord Páirc Kuntandún Hoch Neoma to Mehensa no Hoch Neoma Geleno Marshall Mehe so Tarnala Sean McNally in Isleshi Gikamach Corrig Sean Lesho Sean the Fiachan Dosa Kodamach I guess Father Hen Sean
Machchan son go lár Páirc. Cha buite leis an so ge Fear Manach agus Seilbh na Caide. An son ge Zach Kyle gan dát níor sé sin armach an tosnú sé Ronan McHugh anam na le tosnú ach Zach a hosnig ag sé gimar cumach an na chearta húrta. Duna de Jehoirach a McDade and is Justin about the son ach Seilbh na Caide facht that her nation so ge cúta an dún agus ge captain na fórne. Stíl na himar is Aracha. Patrick McCarthy Cluiche Bassa son. Siar a hain seach a reis seach an himiród féin. Ach a réitód a rá. Nada go díadach cad a ho se rá. Tach chasna li chéile víidir. Ach stolum sig go reis seach an ar féin ach gan dát. Ní féidir na sin i giscin to ríis. Beidir go rabrach ní sa bhar a gif se ge méid a hárla i geballe. Mar ní raibh se an sa gumsa. Ach péis geile. Sér chic a bheith án. Do cúnta an dún. Agus sem bóideoire hat take suas Charlie Smith gan éis seo hogant. An chiad báta do. Álaigí anmh trónóna an so. Chead a faointe stólam nó chuig faointe nada go díreach a fuór sé gona cúnta an Ciobháin. Gáireach dó chicna da had a chuig méidir. So gáireach dó sér chicna. Mar sin garid waig siúd ach bhí sé sa léir an gomach an aidige agus hán crinnis ag an bhar cíanna agus é sin siúlt a thar sé trasnáin ag siúd. Is tólan go bhfuil tá an bratbán ár dead hir hawl fágan san go bhfuil héna tídi agin is ar chlár a scór i g cúnta an dún. Seach buinte g Fear Manach, barna do na buinte idir na fórne. Sin sá rubber an son. O cúnta an dún nach dro fasar deire téiste an obair chuig dhéanamh McCarthy an báta son. Is cuil an pas san isteach ach seachún inis Fear Manach an raisad son frithún sí le dearmh ní annig mar ní tead a scuil leis an gaid son dul isteach pap a golóir agus hiachar sin na himiróirí fad a bhí ar an ón siad a cúnta an dún. Filte siar agus na barnaí son a bhí ag Fear Manach agus a bhí ar a ghúsáid chun scóir na gaimsú líntasteach a chá luas ag an bharsáid mór a bhína sin seoltasteach be sé sin dain téireach nada cé lag lábhar sin ar deire a cha seolta thar sa trasnáin. Bhfuil a deir a réitóir a cainte sem muir cúil an son lefiachant an raibh Cluiche denta ar a máideoir Charlie Smith ní raibh deir a muir cúil mar sin ardófar an bratbán. Freagraigh sin díreach an son ag Fear Manach ar an buinte a fuair cúnta an dún. Mar sin barna do hoch pointe idir na fórne, héna tídiag ag an dún. Sin sé pointe diag, hoch pointe ag Fear Manach. Buile do ghúil tu go bhaig an son ag Justin McDade ach dianta go má ag Tom Smith agus Seilbh na Caide sa buite ar náis ag Fear Manach agus inis an uair go gaithse sé chaid san Cluiseacht agus sin hádianta go McBrien inis spás ag siúd cad a dhéana sé siúd leis a chaid son sa ránfacht ag níla deir a réitóir agus an dí halabhú dianta go lethecha deir se agus seachún inis cúnta an dún. An chaide bhagó teh na Páirc agus caafar séún tuairt an dáirin mar brothal an táraigh ní gheor lá mar se beidir a rís ar bheith cúpla bliain agus inis Seilbh na Caide go tam clós ach cad é mar bhlacáil deilta san ar tam a cha fachta ar náis an son ag an lán chúlaí ar dheis ach an níireacht san na meithear fórí ó Ruaidhrí Ó Hair. McNally inis leis a gic amach agus é sin seolta amach aige go dtí an tonadaí Lorcan McKenna. Siar a carúlo, tá Jack Largo Ellis agus is sólam go bhfuil sin ag imirtanis sa lína lethúil agus go bhfuil lethúpla captain na fórne Josham Heswas go dtíon lína lethasach ach Seilbh na Caide an so Gerónan McCaffrey obair chruig deanta Gerónan ó thuasan chluthe. Cé go bhfuil seanim is le tosnú istigh mar sa lína lántasach tá sé mo timppla ar lár Páirc agus i ddíraigh a bheith mar fearbhris an son nuair bhíonn se a cosint agus a dul ar an únsaíach a réitóir a dul chun caintanta le cheann de imiróirí cúnta an dún agus a sólim a caint a háise le Andrew Gilmore agus carta buíochta an son ar Andrew nada go díreach cad a hálan son nach an báideoir inis Sean McNally i techt túas chun an séirchiic sa a hógant
agus stocha gúil sé fiochan ar a máideoir eile Charlie sa ráile sé más fé le sé dhéanamh déanana sa níos a bhera a cháise tamil mór mílteach amach ó máide agus má gaiíon leis an puinte sa a ghaimsú tá déanta go maithaige ach caiigh Fear Manach agus cúnta dún na fearbh mór a chur stachan son go lár Páirce. Stachan son ar imil na cearnóige mar tá feidige bhfuil le crinne aige níl ar fórí le chuig an íireacht son. Agus beidir go raibh sé níos a bheras do cheán nó do an éigen teile é sin na hógant agus an chaid a bhag isteach go luach cíimiid is chuna dí a teach an Páirce do cúnta an dún Éamon Brian chuir sé siúdar Éamon Brown gam na scil chuir sé siúdar an leis an níróid díanach sichiad leach an pointe ghaimsú. Agus cíimiid leis a teachtamach a go bhar a ghaimse gráfuinte an sosatar le Andrew Gilmore. Agus a teachtasteach tá Jack Murta agus Justin Clark agus anna dí a bháin eile a teach an Páirce an so do Armánach. Ibar a fetí Ód McCabe a teachtasteach an so an áit Justin McDade mar sin na harra ó dhéanamh ag an dáireann. Number 23, Owen McCabe is replacing number 9. Shelf na caiide buite an gicamach agus Táim sean na hóca leis a gicamach a get Charlie Smith is féidir leis a dul garid, is féidir leis a dul fada ach sin sár Chosinton son hir a Fear Manach agus an réiteoir bhfuil Cluiche Leathcheannais son. Istigh a gúnta dún mar sin serchic a bheith ann, shelf na caiide is a Sean McNally. Sean na teachtamach ó na bháide féin agus a carú leis a glóiseacht. Fá chaid fachtar náis aige ach cá sé bheith córamach chutsa. Cluiche Leathcheannais son a Tom Smith a déir a réiteoir, beidir go raibh smut an án son. Le Sean McNally. Siar a hen Sean in ish. Iach seo brú diabar a chur an son Mícheál Flanagan agus a líróid san a meharis an taobhlíne. John McGovern chiefhainte solim hag fachta ge go dísa. Fachta ar náisige. Serch gameisgil kick taobhlíne garid. Tóca ge John. Fiachar seánis bhfuil numa cos céimna tóca sa níl a deir a réiteoir seachúnam tonna daí. Cadí anna se leis an íireacht son a freab sin níróid fearró ní inna ar a réiteoir. Sin builte isteach an son. Ige Seán óg ma coscar ach ní raibh crinne ige Seán óg. So rinne líróid swas a taobh san don bar cos anna iachrí gus cin céile se há an shelf margúling Gianson. A dul fé is le cúnamh dé Heirógin Gian Cianna maid na máireach agus go méid an lá máireach chomach Cianna leis an láineh a seachúin is Fear Manach. Shelf na caide an son. Ige Conall Love, Sharon son. Go Zach Kyle. Conall Love in is le na kittóg sin pass le Dora agus he sin builte seach ige go Dara McBride. Seo glóiseach dúntaach an son ó Fear Manach agus bhfuil a chaid san na mehamach ní le cumata stig an son. Ach sin sár chosint an son hir ó cúnta an dún. Shelf na caide. Get Dara McBride agus is Harris a taobhlíne a raisi sin ach beag shelf na caidan son a get Dara agus a get Fear Manach. An hoch pointe son idir na fór na mar sin ní lendát faoi ach beag bádí a tastáiltó Fear Manach. Ní fadahhain inis go raig na fórne chuig an tobar den tarna bát a tránón inmh. Stinnim semach méid is scóilta ní lendát faoi sin mar tá sé fós chóte cían an sa bhí se. Nuamh 3 Celsius, crednú nach sé de agus a beagnach an 9 chlogan so shelf na caidan son is ige Fear Manach an lán take gan dát Josh Horan take suas é sin scuilte machchan son aige agus tá an fearsa a gimmert nó tála do Fear Manach sé siúd ibrí tíideag Andrew gam na scial ibrí tíideag Ronan McCaffrey tá sé ábalta an chaid son a bhagus was na Páirce agus é glóise chun cín ach fós héin má tá scór le tógant tóga Ronan ach tá a heile chus na scór na son a tastáilt mar go bhfuil an adóg séite an son I get an réiteoir Pat Clark. Right sé a go dtí an tobar an bhálta bháin eile sé cúnta an dún a táchan cín a gcónaí an sa agus brahan tú go bhfuil sé dábhrí níos a bhar ná a Fear Manach hena tíideag ar chlár a scór sin sé faointe díag na buinte ge Fear Manach sin na buinte fágan son go bhfuil faras bár de 7 pointe idir na fórne an méid cúnta an dún ábalta iad féin a chimad chun cín go deir an chluthe gan dát buatóirí an chluthesa be sé son na gimmert I gcuine champíní olla
I'm going to skill going to big camera skill. There machine Éirice big boatóí an chluithe an hocht beisiad san áíochant le boatóí an chluithe idir dún an gáil agus muoinechan tá sé sin siúla gan am céanna gan dat imirófar an chluithe san agus a lár na huair cím gur bead muoinechan na háchan cían san cégur leistéir go le ha dó hocht le an faointe díagad san beg nach chuigan nómant nó mar sin a dul mar sin go leor le déanamh san I get dún an gáil Mhacha sí mar Tráchtaireacht sa chluithe agus sa sóil an beidir go mí cheart sun gur hen na hocht le pointe bhain chun cín ach ná bach san mar díúar an gluithan sa a hámídna Fairc Lúthchleasa cíochta ardhacha agus an cicamachchanis le tógant an sunna Charlie Smith gan dat pointe aimsin sunna Fear tig mhór Róna McCaffrey sa gimmar tú mó timpplair lár Fáirce ach go leor ahar dentan sun gan dat Liam McManus Ciobháin bheith siúd an sunna mo Lár Páirc do cút an dún Anthony Morgan take se chun glíán ach fioch sí lár na Páirc Réise agus sellum na cadin is feachtar leis an Fear Manach agus I Fionn O'Brien siar a héin se an sun chomhfada le Joe McDade Seach pointed in a fórne pointe mór míteach fachta gan bharsa cúpla nómant ó hin agus bhfuil sé ábalta an tarna pointe aimsiú níl sin drothíarach cartan san ó Rónán agus beidir go mar sé níos a bheras sellmhich meadar I gaiid agus spás a chrothú agus deisir bháide a chrothú mar snéimh go tastáilt ó Fear Manach seach pointe go níidir na fórne gan éon dahan éachar Charlie Smith leis go amachsa agus cena gomach dahamach a bhar cíanna siad go mór chun cín pointe bháin leis feachta gan mádóir sin builteach a Lár Páirc agus cad é mar gháil agus fiachar se tá sé dábalta seo dhéanamh agus sin thebh gúil se dain séireach sellmh na cadine is go ruúí ó héir sin builteisteach aige ach leis go amach mór mílte chatá Charlie Smith is sé lei sin an chaid san lascáil chuige méidir agus tá cruinnis aige tá sé sin fecégann leis an séir cheice daimse se agus hamarálibh má sé le úsáid níos a bhú a bhainte san Buin forget as fórne mar a dút agus há sé ráite go mion minic agam bogan an líróid níos tápóla ná duine mar sin scuil leis a líróid agus scuil isteach leis Rónán McCaffrey is sellmh na cadige siúd a dul rothar pointe bháin feachtaige go dísa sa chluithe agus bhfuil Cluiche Géaltan son níl a deir a réitóir níl Fear Manach sásta les son an réitóir sé sin adóg a héidir son mar a stólium Cortú donna cheann na stólim a bhí ann nach níd sé sásta leis sin in éachar Fear Manach gan dót ní díraigh an táma bheilte há sé agus bhfuil réitóir a túirt séir chicaisteach an cuméir go bhfuil inis mar chuir sé caiichan caiintean san leis an muir taobh líne mar bhí le fiscin sichiad le agus a dara le tá an réitóir Pat Clark Dían an gramú ard mar sin má hantuch an gramú ard dhéanamh bí siúrálta ná híonn sé ach tásúla Stír do chúlach legan a gan bharsa cín sé na hain díalród agus jab mai diantaige go dísa. Bé Conall le bh thóga gé seo do Fear Manach nó bé just lear go Ellis. Se, captain na fórne I bhir cúigear a rám. Sa builtige siú cuman na Mhacha ar sin, bhí go dtí go gasí ar deire agus is ar fórí le hen Éireacht an captain. Hocht neomad go le nó mar sin le dul an ardmhacha an cuméir go le rásrite ag Fear Manach ach fós hain le caide is féidir Eirgrid. Féidir go darlóch Eirgrid. Sin builte son agus céimhhaig Shelliver sin Josh Largo Ellis. Captain na fórne Cluiche Leathcheannais Uladh Josh.
Sa tóca go tappaigh ag siúd ach teasan na Páirc é hin siad an áit a dul chun cín. Fiacha sin, láb lecha. Erin líród an son a deir a réitóir agus luchtaíocht a ardmhacha. Ag am leis go luchtaíocht a cúnta an dún, níl siad sásta le son. Cnebh go méid is an saorchic tucha na cuine. Saorchic tócan so. Ge Fear Manach. Josh Horan. Sin isteach go McBrien. Had Ionad McBrien reis a siar leis a chun cín a chathe siad dul agus tá go leor go so déanta cogadísa Fionn O'Brien in is a scuile san isteach I Joe Immel na Carnóige ach me cartaí a teacht amach an son. Scíimiad is so. Bhí sé anm na heile tá snú Ronan McHugh ach tá sé teach an Páirc in is an áit Mícheál Flanagan agus bhí Cluiche ma ige Mícheál Flanagan go dísa. Ach gan dát leis a thuirtas na héin is och cúpla neom ta bheith san na maithacha mar caimí tuiscint leis níl gil a lán caide imar agus na fórna so glacim leis gúil an rial céan agus na cúnta ar fad timp na tíre náfuil cad agat ag imar dod chumann maithan túistigh a tréáil nó a propáil lefar an idir chunta lefar an idir chunta agus tá an rial céanna go fethe agus sínsir nadidir gon te sin as chuid imimeóí áirithe se chun me gillan sáis agus sin ruútharúnta chuig siúd ach an chaid fácan na díagaige a cha fachtar leis an ságe dún agus é sin seolta go háir agus bhfuil an cruinne a chu níle deire mar cúil is ar fóríle chuig an íirecht san. Seachún inis Tána dí lorcan McKenna, Shelf na caide fós a lorcan. Teas na hain senis, go Josh Largo Ellis. Largo Ellis a teau leis chun cín. A fiachar seo, túr timpeall ach sin scilúntaach chuig siúd. Aber a líntan san ó Largo Ellis. Ní bhain go maid sé Shelf ar a chaid ach bhí sé crin lena fast leis. A cha sinna methe haris an taobhlín agus kick taobhlín a bheith gánach an réitóir ará. Go gafar córlais a chur an so ar Josh Largo Ellis. Largo gammal le scéal. Agus anna dhéile is teach an Páirc. Cíimiad a Rossrú tuige Tam Smith agus a teachtasteach in áit san. Tá sé croscarí. Agus fear eile dimar go maith. Do cúnta an dún a bheith John McGovern chiafaoin tón imar tuige siúd agus a teachtasteach in áit san tá Justin Clark mar sin na honna de head fad a úsáidige cúnta an dún. Shelf na caidin sáinis ige. Charlie Smith. Cúnta dún jo sás de Shelfich mead ar a gad. Seán ógan sáinis. Bólan na caideach an cí níl cas siar a hénse. Agus Cluiche an son géilte an son agus saorchic a bheith ann de cúnta an dún agus pluas teabhar fachta an son a ggéis Seán óg ma coscar agus an réitóir a dulchan cainte an son le ón McCabe fear leis na scéthe. Agus carta buí nach de siú dim semach go an tar na carta buí. Há nocht a gen réitóir an so. Se chun inis cúnta an dún is iad sanna meltama, sé ómat a sethe agus há secondí ag fáca. Teis scóráil bhfuil an báideoir chun teacht suas Charlie Smith a stolum sa go bhfuil. Agus hiachar seo, bí siúrálta, tá sé ábalta an chaidsa lascáil beag an faidige an meag an cruinneige. Agus mai heolann sé seo thar sé trasláin beag bécón seastáin mar caiigh go bhfuil sé. Cailíimiad coige méadar amach seaca slaat amach ó máide níos a bhú.
Seachún is Charlie Smith. Kick Garrett Wig shoot ni bhín in Remúr bhfuil sí sin seoltaisteach aige an fad aige ach níle crinnis níle fad aige ar deire is stig sa cheann óige deire ré tóir í sé dachar éis sin íscintanis mar hangí an mar dút dul féin so ach cadé mar lág réine bhíon sa again in Ardmhacha agus an bodóir in Sean McNally taachtamach leis an chad leis a chad siar an son cho fada le Zach Kyle Ráneomach le do gná am a fáca an so big chinómat nó mar sin Tá an breise ní leon dát fí son ach go háid leis na honna de ar fad a take chun Páirc Josh Horan in is a tachtúas Cadí annig Josh scuile sé se basisteach an son Fiachar seo in uair a Fear Manach dul ar an únsaí níl orlach géilte ag cosantóirí dún an áil agus iad a gobar cruaig ó hús go deire an chluthe agus sa maichas le son go bhfuil an bua chósaráideach sanna chu ach an chaid san seolta teasnach fiachar sin Dro fast cart seoltan son ag Ronan McHugh a bhadróir sin sad a cúntan dún agus in isiad son a hadal ar a freithúnsaí agus iachar seo gur glóiseacht watha son cúnta dún a dul chun cína gcónaí an bhfuil se ab de scór a gaimsún so níl sellh na caide caiilte gan uair cinúnach agus nadidir bé sé crosscrú chaile chaidan son nach Ryan McDonald hier tacht a gair ar chosantóirí Fear Manach agus seachún inis fear Lord Páirc Fear Manach Joe McDade siar a hen sé siúd an son gus Zach Kyle agus níor seanna le tosnú fearí imní nach chud caide le acalón ach fós héin tháinig sé isteach agus sorchla himar aige seachún inis McBride sellh na caide cailte ige siúd a cha buite nasin so ige Fear Manach agus Cluiche an son déanta ar Fionán O'Brien a dead an réitóid ach nadidir go díreach an raibh an Cluiche an chodían is beidir Serchic bog a léiméid ach gan dát ní mé an réitóid is hamse tamil fada ó nimmerton so huas a Shastán agus McBride casa sí sin isteach tí sí sig an imil na carnóig a céóig sellibhar seo í fachtaigh a Fear Manach agus he fachtaigh an tonadaí an son Ronan McHugh a thug sé dro fasthaid cúpla an tucandín ó hin agus inis tá sé tíis Iarracht a thógant nadidir raibh sé cíine ar bháide nó ar faointe Fethe second an á am a fácan so Páirc Lúthchleasa Ardmhacha agus níd sé inis a chu ddíreach sellibh mead ar a líróid mar tuigeann siad son gur bead son inis cúnta an dún a bheith isteig ag gluthe canis ola an tachtan se chúil céibh leo dún an ála muoineáin agus cíimiad a son tínómad de am breise le nimmert an sa ar a laid ag deire an chluitheach sellibh na caide an sa inis acu Seán óg McClusker agus Gramúdiant an son ar Seán a deire réitóir agus réiseach an tainte an son le Ronan McCaffrey beidir ach Seán óg mar a hádiant ag cúpla báta a tháineach an Páirc a sé breáiltar glóiseach suas na Páirc agus an chaid san na rúmpar leis agus míáilis go targa chun talúnacht an cinenne cartiant ag an réitóir is cíimiad is há sé cumar in scíal go bead muoineáin a chun cín chuas sa chluithe le dóide le héna héine an son ach agus iad istig an am breise mar sin muoineáin is cúnta an dúna chumar scéalgur is iad son a bheith I gimmert a gréthe canis ola féfehin na bliana sa an Serchic á thógant an son aige Anthony Morgan teasna hen mar Anthony chofhada le sé crosscree facht ar nasin is aige Morgan ach sin sár chosint an son agus sellibh na caide buateach ag buate ar nas aige Fear Manach agus iad son na díaraigh an chaid san a bhoga chun cín ach fiachas son teanta go cialmhar an son is tólamsa aige Shailen Johnson agus caid mór mílteach isteach ach ní léon dámh leis an Éireacht son seanstá laid an son ní raibh an fántasach a lappa a chur ar a líróid son mar ní tóiste a bhí an pásach cíimiad is nómad fáca an so
agus rehanráis le cúnta dún héna tíide agur chlár scóra son ganach an 9 buinte I get Fear Manach agus an kickamach a hogan so get Charlie Smith ní bheith géin dain echar Charlie Skimí is hug chud slua a fágant ach ní dólan go me se ró díach leis an glehan sa hí scór na le dear a bhí iscint ní hechla is lacha bhí an agus bhí Tá spánta síúnta chu le fiscint ach go háirithe I bhar a dead a cúnta an dún Danny McGill immar se sin anna bhagus má gain sibh deis fioch sé ar a puinte fuair se sin luas I chiad le mar puinte níos a bhar ní chiadú an deir a seachtainna so Selib na caidan sanna ge deis lear go Ellis a fós a ge deis Cadí anna se leis Tucha second mar sin dam breise fáca agus é sin builte lena citóig an sanna stacha sólim gur se chuoine bhar scór ach an móil se sin duine do lá chosantóirí cúnta an dún it's cuma máin mar a réitóirí rá go bhacha se gansaí stracha an sanna stig mar sin serchic brunta an armanach agus na héine siar ar an líne I deir a bodóir Charlie Smith lo agus beidir gúil deisian sa a Dara McBrien bháide nó faointe ní Crot níos a bhar a chur chlár a scór má hen sé bháide agus tóin go dúir sé fé puinte agus déananig son agus é sin lascáilta ge Harris se trasnáin agus duim semach go binné an tesin dearnach I chiimídan sa Fairc Lúthchleasa ardhacha agus sin go dtíach atá titeach mar go bhfuil an adóg dearnach séite an sa agus reithráis le cúnta an dún Henna tídi aga cason ar chlár a scór mar sin iad son cáilethe do chluthe canis ola be sé sin ar siúil an deir seachtain is chuin níl scór fachta gom ó dúnaáil agus muoineáin an chumir an scíal go bead muoineáin atá cáilethe bhí dóide agus héna héine chun cín ach ná bacsún mar go bhfuil an fedóg dearnach séite an sa ar Fairc Lúthchleasa ardhacha an scór dearnach mar sin an dúna héna tídiag Fear Manach de buinte Wamse agus ó Rabbi Healy Slán agus Colasáh. An na fórn in ní léon dát fé son. Shailen Johnson is going to make a shoot. I guess he had a toad fair. Cadé mar scoring son. Oh, Danny McGill. Fragranish again. Fear Manach show. Yet son a dollar and unsi. I guess they score all and son. I guess Ashin. Butcha Harris and Trasnon and son. Again Lontas. I guess was only a Lontas. I guess he had a shoulder son. I guess I fact so taking it because Disher body. I guess body and son. Fact again. Kunten do. Stach rimmel no Carno. I guess he let toad fence joke. Maar mannen willen fadig ach no bak son maar táin fadige agus táin le Justin McDade go Fear Manach tá scór na tasáilt wa son Shelib McCadden is go Ronan McCaffrey agus é seolta Harris a trasnáin a shoot an tarna na Cadden son go Danny McGill facht ar nasin son a get close agus an pass seolta stacha agus bhfuil deisir bháidin sa beagnach an son ó cúnta an dún Sean Campbell leisú take suas agus iad a dír de scórála chrathú agus é sin seoltaach agus deire é sin seolta Harris. Kick so dachar má gaidín leis é sin a réimsú be se breásás leis sin builte go háard go crín Harris an trasná oscailte son hir agus is a cíine bhar bháide ha cúnta an dúna tá chéadháil teile ach sábháil dúnta chun sunnaistigh I gcéim báideúr Sean McNally is tólim go bé captain. Agus a misisiad níos tóistin báta sa McBrien leis a dasóg anna feintin son óláin dát fís son agus bfuil deis an sa I gceith cúnta an dún an chaid san na heola Harris a trasnáin sin kick le dearmh bhuilte sin a pola ó John cúnta an dún a lorgdas na bearnaí son agus iad fachta cágus seo iarracht mór mílteach a raise sin Harris a trasnáin raise sin Harris an trasnáin an dún McDade is an chaid san seolta stacha ge siút Conall Love lena citóig nuair a ghain sé siút seile bhar a gaiid hab sé ábal a scór na ghaimsú agus caiisiad an chaid Ronan McCaffrey a chur san isteach agus is idir bhirrta háisí agus deisir faointin sa go Dara McBrien a bhad níos a bhar an son an bá. An McGovern teas na hen John chaid facht ar naise ge agus sin ábhar Cialmhar an son ó John
agus discóráil an sotge gút an dún. An citóg ach tití seo nimmal na carnóga begin Gianna taineh an son agus dorm chur lei sin. Tíigh seo sa chiad lean doigh scórhaig sa dara le sin obair he siar an chaid mór mílte chár de steach an son. Idjo Rúrio. Sin bwlte lena chitóg, bwyl sé sin siolta haris y trasnán fa fásúd gigi fan bra Fear Manach leis ach fiechan sáiste gan ein in eachar timpel an son. An lán chólí, an lán tosí Eirgrid Andrew Gilmore. Ní chuidir a cháfuinte breise leis sin agus bhfuil sé sin bhfuilte go maithan son a gceith tam an Gianna taineh seach am thúla ach cím go bhfuil an brat am gáireacht ó séir chicanna. Mar sin garid bhaig siúd ach bhí sé sa léad ón gomach an aidige agus há crinne luasa an bharsa mar de bhína sin siolta seach be sé sin dain séireach neidir cé lag lábhar sin ar deire a cha siolta thar sa trasnáin. Bhfuil a deir an sonne sé Fear Manach an lán take gan dát Josh Horan take suas é sin scuilte mach an sonnaige agus tá an fearsa a gimmert nó tála do